phendula umkhuleko letha konke kuJesu ngomkhuleko. Ay, kunendzaba lapha kuJobe chapter number 1. Sifunze nje verse number 20 and 21 kuphela. Ngiyacela ukuthi ungatifunzela Jobe chapter number 1 wonke, chapter 2, chapter 3. Uzofika nalencwadi ekugcineni. Ngiyakholwa ukuthi kukhona lo takufunza kule ncwadi. Hallelujah. Sihloko lapha etulu sithi kubhujiswa kwebantwana baJobe nekuphela kwengcebo yakhe. Bhujiswa kwebantwana baJobe nekuphela kwengcebo yakhe. Hallelujah. Ngitawumane ngihlephuhlephule lapha nalapha kuwo wona lamavesi lawa lamabili. Lithi iBhayibheli wathi nasakuvile lokho Jobe waklebhula tingubo takhe noma timbahla takhe, wabese uhula inhloko yakhe, watithela ngemlotha, watilahla phasi. Lithi iBhayibheli wabese uyakhuleka. Wabese uyakhuleka. Wathi ngavela esiswini samake ngingcono. Ngiyawuphinze futhi ngibuyele kusimakadze ngingcono, ngenalutho. Simakadze uphile, simakadze uthathile. Ngiwe nje emavi lawa lengithandza ukuthi ngwandlulise phakathi kwabomnakethu. Nabo tsatewethu. Buningi ke buhlungu Jobe landlule kubo. Wagcine ajikelwa nangunkosikazi wakhe. Lapha eBhayibhelini lithi iBhayibheli inkosikazi waJobe weta kuye wathi thuka uNkulunkulu wakho bese uyafa. Uma nasihlolisisa lendzaba yalenceku yaNkulunkulu, lithi iBhayibheli Sathane wabese uyeta kuJobe wathi mthuke kuNkulunkulu bese uyafa. Kanti le original iBhayibheli lenginayo nawe lonayo, lithi iBhayibheli kweta umfati waJobe. Kanti uma nasihlolisisa lendzaba kuletincwadzi letinye letakhishwa lapha eBhayibhelini, lithi iBhayibheli Sathane waya kuJobe wathi thuka uNkulunkulu wakho bese uyafa. LiBhayibheli uma nasilicala lapha ekucaleni sifunza lendzaba yalenceku, lithi bekuyindvodza yemkhuleko le. Ingakho nje ungiva ngibhimba lo mhlabeleli lengicedza kuhlabelela. Ingoba indzaba yami ilapha emkhulekweni. Lithi iBhayibheli bekuyindvodza levuka njalo ekseni uma amadvodzana ayo lang 7
uma nangabe bekahlangene endlini yaloyo naloyo batijabulisa ngephathi yabo ngoba lithi iBhayibheli bebabita nabodzadze wabo labathathu batewuhlanganyela nabo njalo ngelanga lekutalwa kwayinye nayinye indvodzana yaJobe. Emva kwaloko lithi iBhayibheli Jobe bekavuka ekseni ente umkhuleko umhlatshelo ayocela simakadze ukuthi akathethelele bantwana bakhe mhlawumbe kukhona laba kukhulumile noma laba kuzindlile lokubi etinhlitweni tabo bathuka simakadze. Kubalulekile ukuthi njalo ekseni nasivuka ngaphambi kokuthi sibukane nema-challenges elisuku simkhumbule lo mdzala wetinsuku siyoripota konke kuye. Siripote ngebantwana bethu, siripote ngebayeni bethu, siripote ngalabasiphethe emsebentini nalabo lesisebenta nabo. Ebayeni nabo bangasikhohlwa thina singemakhosikazi wabo. Ekseni njalo nje kube khona iripoti noma lifayela leligcwaliswako phambi kwebuso basimakadze siyomtshela ukuthi thina singibobani sendeni lokubi kuye ngoba yena phela usetulu ezulwini thina semhlabeni phasi emhlabeni welisizi. Lithi-ke iBhayibheli la bathandekayo kwendeka ngalelinye ilanga kwaphela imfuyo yaJobe yonke. Ekugcineni kwavalwa ngelihlahla emndenini wakhe. Kwasala yena nalonkosikazi Sathane lasebenzisa yena wangena kuye lonkosikazi angati lonkosikazi ukuthi lokulakukhulumako akukhulumi yena. Kukhuluma Sathane qobo lwakhe. Njengoba nje tinyenti tintfo letendakalako emmangweni bantfu batenda letintfo babe bold batishaya sifuba bangati kutsi letintfo labatendako abatendi bona ngekwabo. Kepha sitha lesinguSathane sithole umnyango uvulekile sangena kubo sabasebenzisa bangati bona babe ba innocent. Ngiyangiva bathandekayo. Akwendeki umuntu lophilile kahle saka amana suke athukane akhulume inhlamba ende tonke leto tintfo usuka ngati yena ukuthi letintfo akatendi yena ngekwakhe kepha ukhona longenile lapha kuye. Ngisho kanjani lokhu ngoba ucala cabange lo muntu ukuthi loya lo lapha uyanginyanyisa sengimsukele ngende lokhu naloku. Ngekwenta kwakhe njalo kusuka sekukhona longenile lapha kuye. Khumbula mtaka baba bantfu labanyenti labalapha emajele. Uma nawuya umvakashela ngamunye umbuta ndoda ufike kanjani lapha. Utakutshela ukuthi angati nami ngabona sekwendakele kuthi kwendeka kanjani angati. Imfihlo le bathandekayo lesingayati thina siphila eveni. Kudzingeka abantu labanemoya waNkulunkulu labatoveta letintfo letifihlakele. Letintfo leti titfolakala kanjani sititfola kuyo lencwadzi yaJobe. Ngoba Jobe bekuyindvodza yemkhuleko ahlala emkhulekweni. Umkhuleko kuJobe bewulijazi lakhe. Umkhuleko kuJobe bekuyingubo yakhe. Umkhuleko kuJobe bekusikhali sakhe.
Umkhuleko kuJobe bekusibhamu sakhe. Umkhuleko kuJobe bekulihawu lakhe. Sivikelo sempilo yakhe. Avikele yena qobo lwakhe umphefumulo wakhe kuze ungathinzwa ngilomubi. Simbona sahlula nemfati wakhe ngemavi ngoba avikelwe ngumkhuleko bekawenda daily kungakafiki lusizi. Lusizi lumthola Jobe uvikelekile ungaphakathi kwemkhumbi wemkhuleko. Ngoba umkhuleko ngiso siphephelo sethu. Umkhuleko ngiyo inqaba yethu lesibalekela kuyo noma ngulolu gate lesikwati kungena ngalo siyofika la kukhona khona lomdala wetinsuku. Umkhuleko nguwo lesikwati kuvula la kungavuleki khona. Umkhuleko nguwo lesikwati kuvala ngawo la kwavuleka khona bokhokho bethu basengakatalwa. Hallelujah. Umkhuleko nguwo losipha sibinzi. Ingakho siva lendvodza ithi ngavele siswini samake ngingcono. Ngiyawuphindze futhi ngibuyele emuva ngingcono ngingenalutho. Nkulunkulu uphile, Nkulunkulu uthathile. Lendvodza ikhuluma lamavi isetinhlungwini. Ayikaqedi nekuhlangabetana netinhlungu empilweni yayo. Ngoba tinhlungu letinye bese tilungisiwe. Tibekwe endleleni ngemumo kuthi titohlasela lendvodza lenguJobe. Tinhlungu temathumba. Lamathumba bekangekho ndzawena thite kuphela. Kepha lamathumba bekakuyo yonke indzawo. Ngisho nemabhola lawa emehlo labuka ngawo emathumba bekakhona. Kude lamathumba bekangekho khona. Endzaweni lefihlekele mathumba bekakhona. Uma nasihlola lendzaba sithola kutsi iminyaka lengamashumi Jobe akulolu sizi lwemathumba 30 years agula atinwaya kungekho isolution kepha lithemba lakhe ngoba waqala umkhuleko asesebumnanzini ngekho nhluphekweni asekujabuleni umkhuleko kwaba ngiso sikhali sakhe watakhela ludvonga ngemkhuleko kuze kuthi noma tinkinga tifika timshaya yena kepha umkhuleko lakatendele wona watakhela ludvonga ungasuki kuye. Sihloko lapha etulu sithi kubhujiswa kwabantwana baJobe nekuphela kwengcebo yakhe. Azange abambelele engcebeni yakhe. Azange futhi athuke uNkulunkulu ngekulahlekelwa abantwana bakhe bonke boyi-10. Ngoba Sathane wagada ukuthi ngitabagada nabendi birthday party yamunye wabo bese ngithumela umoya uyobacetha. Azange kumtamatamisa lokho ngoba bekahlele emkhulekweni. Awu Nkosi yami. Azange abe nako kwesaba ngoba bekahlete emkhulekweni kwasekuqaleni. Azange abe nekuthuthumela shaywe luvalo ngoba bekati ukuthi umhlengi wakhe ukhona uyaphila. Siweva lamava phuma kuye futhi emlonyeni wakhe. Uthi umhlengi wami ngiyazi ukuthi uyaphila. Uthi Jobe
ngavele swini samake ngquno Dimbahla lengitembethe namhla dingalahleka kusasa ngihambaze kuto letitrati talendzawo lengihlala kuyo bangangishuta emavideo kufakwe ku-social media kuthiwa uyahlanya kanti kulahleke info lengingazange ngitalwa nayo tindlu lesihlala kuto namhla dingalahleka tonke timoti lesihlala kuto dingalahleka tonke ngoba yintfo lesingazange sitalwa nayo yintfo lesitfole lapha emhlabeni lesikutfole lapha emhlabeni kungalahleka kushabalale noma nganginini umsebenzi losibhadala kahle kungase kusasa unyamalele noma lingashona ilanga lanamhla unyamalele ngoba ngumsebenzi lesiwuthole kulelive uyawusala khona lapha siyawubuyela emuva kusimakatha singenato tintfo lesithwale ngato namhla bafati lesishade nabo bayeni lesishade nabo labasipha sithundi namhla labasipha ama-titles lesibitwa ngawo kusasa bangavuka bashabalele kuphele konke sifanane nabo bonke bantfu intfo lena lokufuna ukuthi siyati sihlale sinayo siyifakile enkondweni yethu kuthi konke lesikuthole kulomhlaba kusasa kungavuka kungekho ngoba akusiyo igaranti kepha umkhuleko uyigaranti Ngiyabahlonipha bodzadzewethu nabomnakethu labathi nabavelelwa tinkinga kulelo hlazo labasuke babhukuda phakathi kwalo bakhumbule ukuthi ukhona simakadzelo sekusithekeni bangalisabi ihlazo lebantfu ukuthi bantfu batawutsini baphakamise tandla tabo bathi phakamisele kusimakadze atule ezulwini bathi babe wena uyati bawukhona ubonile lesibinzi lesi sitholakala ebantwini labakhulekako njalo uma na ungakhuleki angeke ukwati kuba nemandla uma na ungakhuleki angeke ukwati kucina emadvolo atawuceka ngoba umkhuleko awukho umkhuleko akuyona ishield yakho kepha umkhuleko uma kuyishield yakho umkhuleko uma kuyiweapon yakho sibinzi uba naso umkhuleko ayikho lenye info lesingabalekela kuyo ngaphandle kwemkhuleko ayikho lenye info lesingabalekela kuyo kuze kusinze bantfwana bethu labafako namhla bantfwana bethu balikusasa lalelive kepha bayabhubha bayaphela phambi kwethu bacedzwa ngema-drugs uphi umkhuleko lesiniketwe wona ngoba iBhayibheli liyasho lapha kuLuka chapter number 11 uma nawufunza kusukela kuverse 2 uyogcina lapha kuverse number 4 ekugcineni lithi iBhayibheli ungasingenisi ekulingweni uma Jesu wafundzisa ngemkhuleko bobabe bakusasa bayaphela phambi kwethu bacedzwa ngema-drugs bobabe bakusasa baphelile phambi kwethu bathethwa bahodlelwe emajele kugcwele emajele bobabe balapha from 16 years kuya etulu bakhulela ejele bathi impilo iyasejele uma nathola lithuba lokuphuma ede ngaphandle ubuyele emuva lacale khona yo hustle la
ngokuvisa labanye abantu ubuhlungu babuye bambambe aye ejele. Yini indaba kulahleke umkhuleko? Libhawodi liyaqeka libhawodi lemkhuleko. Nangu Jobe uyi-example. Kusasa Jobe ngesikhathi sekwahlulelwa. Nguye Jobe lo uyafika phambi kwesihlalo sebukhosi seNkulunkulu asilahle ngeliqala thina isizukulwane sanamuhla. Lesithembele kumalungelo webantu ngoba savota. Umkhuleko. Kumatima kuhlala emkhulekweni akusilula. Akusiyo yinto lelula njengoba nasikhuluma noma nasiqabanga noma sihleti sinatha ikhofi nebangani bethu kukhuleka. Into lematima kakhulu. Umkhuleko yakwati kunqamula emaketane esitha. Umkhuleko uyakwati kunqamula emaketane okukhishwa kwebantu emsebentini. Umkhuleko uyakwati kunqamula emaketane lavimbe tindlela tekuvulela abantwana ukuthi bangene ema-university. Umkhuleko siwuqali ngalesikhathi senkingeni, kepha siwuqala konke kukuhle kukahle kusehlobo konke kulihlata. Kudla kugcwele litafula. Siyawuqala umkhuleko sinamathele kuwo asisuki kuwo. Njengoba singakhuleki kanje si-empty. Njengoba singahlala emkhulekweni yingakho tonke tintfo tikwati kusi-attack-a ngoba uma nasingakhuleki sivula umnyango. Savulela kulingwa konke lokukhona eveni. Kanzuma nasihlete emkhulekweni. Simakathe usipha lijazi lemkhuleko. Silembathe. Labangakhuleki bahlala bane-enga njalo. Labangakhuleki bahlala bakhomba lomunye umuntu esweni. Labangakhuleki bathi vikela bona bavikela liso labo njalo. Kuthi mina ningibona nginjenge ndiwabo sibani bangihlebile ingakho ngiphuma ebandleni. Ingakho ngayekela. Ingakho ngamshiya kusibanibani. Ingakho ngaphuma kuloya msebenzi ngaphuma ngibatshelezi kaBhoqo. Inindaba kucekela ibhawodi noma inathi yemkhuleko. Kwalahleka nesipanela sekubopha lelibhawodi lemkhuleko. Hallelujah. Asibuyelene emuva emkhulekweni. Lendvodza lenguJobe iya-understand ukuthi noma kudla kungekho kepha umkhuleko phambili. Lendvodza lenguJobe iya-understand ukuthi noma timpahla tingekho umkhuleko phambili. Ya-understand lendvodza ukuthi noma basijikela abantwana basetfuka kepha umkhuleko phambili. Uma amakhosikazi asetfuka umkhuleko phambili. Uma bayeni bethu basidivosa umkhuleko phambili. Uma basemakhakhethu badlala ngathi umkhuleko phambili. Umakhelwane labaqabangela bona umkhuleko phambili. Boskoni labaticabangela bona umkhuleko phambili. Sikuthola kubani? Sikuthola kuJobe indvodza yemkhuleko. Hallelujah. Yangihlupha lo mhlabelela ngikwati kuhlabelela. Umkhuleko unamandla.
uma sikhuleka ngokukholwa uJesu lalela aphendula umkhuleko letha konke kuJesu ngomkhuleko asithandazi ngalesikhathi umuntu salele phasa gula HIV seyihlasele asiqali ukuthandaza ngalelanga sekuthiwa iHIV seyi-AIDS kepha siqala kukhuleka kusukela tintfo tisahamba kahle asiqali kukhuleka ngalelanga umsebenzi sewulahlekile asiqali kukhuleka ngalelanga siqedza kuthola emajazi lesiwagqoka kwema-university kodwa siqala kukhuleka sika grade R bazali asibafundziseni umkhuleko asiqali kukhuleka ngalesikhathi siyofaka ema-CV siqala kukhuleka manje bomake labatetfwele labanebantfwana etiswini asibafundzise kukhuleka basesengekhatsi etiswini angikuphindze loku bomake labakhulelwe labanebantfwana ngekhatsi etiswini asibafundzise umkhuleko labo bantfu labangekhatsi etiswini kungumanje singaqali kubafundzisa umkhuleko ngalelanga sahlete ekhaya angasafundzi nokufundza saphethe imasters ngetandla takhe kungikhane simfundzisa umkhuleko asikho lesinye sikhali lesiniketwe sona eBhayibhelini ngaphandle kwemkhuleko uthi Jesu anohlala nikhuleka njalo kuze ningangene kulingweni haleluya nami ngisho kanjalo bafowethu nabodzadzewethu asiqale manje kukhuleka ngoba lolo tosilandza bekakhuleka njalo asivalene emehlo Babelo ngcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu lophilayo lobuya masinyane emhlabeni kulandza libandla siyacela Nkosi usilungise kuze kuthi la sone khona Nkosi sibuyele emuva siyewulungisa uNkulunkulu wethu siyabonga kusifundzisa namhla ngendzaba yemkhuleko ema-positions wethu uNkulunkulu wethu longcwele masingacali kuwakhulekela ngamhlazana sesibona ukuthi tintfo athambi kahle kepha Nkosi asikhuleke daily ngoba umkhuleko losuka ebantwaneni bakho labangcwele emhlabeni ukudla kwemihla ngemihla kuwe nathi uNkulunkulu wethu siyacela ukuthi lelijazi lemkhuleko lingasilahlekeli lingasizabukeli uNkulunkulu wethu lophilayo siyabonga konke Nkosi losendela kona siyabonga asinawe emavi uNkulunkulu wethu noma lesingakuletha lokuyipresent levela kithi emhlabeni sikulethe kuwe kuze sitokhombisa wena ukuthi siyabonga kepha Nkosi sicela ukuthi uhlale nathi every day bomnakethu nabodzadzewethu Nkosi labangakwati wena uNkulunkulu wethu longcwele siyacela egameni likaJesu kuthi ngalelinye lemalanga Nkosi nabo bafike phambi kwakho uNkulunkulu wethu bakudumise ngemadolo abo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu longcwele yiba nathi silibandla emhlabeni wonke jikelele ngekwahlukahlukana kwethu Nkosi egameni likaJesu Kristu umsindisi
Amen. Umkhuleko